Ni bulu bina tali turang kan marama dorbo ken wana lewan den renga modemu beto koni kino breakfast crackers. Au ndra ka uba ka wachu berona turang e rongo. Nada ba. Au tu. Itu main den nga mo Lava me mana tigo tu mai re den nga mo den kam ni ko. Ero yando tu na canvas. Ero Nike roro. Iyo. Ro toto wata roro sa non ro canvas ngai kabo roro. Right. Au ba ka meu jealous ni ure den non ro canvas. Au sa kero sure tigo tigo mendono mukabango na showcase ko kono ngoni ko kasai stu. Pokoknya ini nak kami nak boleh bicara, awak nak pemburu terus kau bantar maram kau, kau tak boleh wai. Iyo. Apa nak tak pangani sar cuma kena nanti dengan kamu tengok nak kami nak ni kosa, pokoknya ini nak ni, gaya ngolah mi panggai suka, ni ngolah na showcase. Iyo. Pokoknya ini nak cuba nak kami nak ni. Kemro na kinda dala. Iyo. Ni kero sana tambo to ko mai bono le bundona ngone la galak ngako. Nak boleh tak kami Sa sure tigo tigo. Orang itu mungkin ni mereka tak nak tolong pula sawit. Iyo. Apa yang kita telefon Na wani matenin ronga chiko mai ka. Woi. Iyo. Ndorgai. Nando bunga sanga sando bunga sanga sama tekena. Dona turang. Iyo. Kena potong kaki. Dora turang ay pagili pasang abul ka ba? Church ta kini ang buto ko dahil raw tini pasang abul ka ba? Na undolo ng tol. Naturang ko saan riba taxi chumba ka nangono ko. Sandin. Kwa ka tu baka IT manager ng dona company. May nabulo o ko sita kina bulo December 2016. Iyo. Buto ko ta kina naturang ko pasang abul ka ba na undolo ng tol. Ngay deposit ta ka ba na account ni nawatina. O Sandin. managing director ni company baka kina sa ngay report ka berto no visa. Because charge like a 54-year-old charge for stealing more than $44,000. Saya wasarai. Kila na puro-puro tangkay chukin ko, chuma mapata kay tadi kay kami na sarasar chumay, ningaw no na kodo kina. Ayaw na takaw so na matagal nakataka ko na kalalay ngay ko sarang ko chuma na matakataka. Kandir sara. Na mubi somi, sarutuli wasi chuko na pupali, sa taka chukin na naitabi may pali. Kosra nga, kakuni da ba kodo ba taliliw na ka, na napati ko na turang rito ko, ang pagilima sa kabul ka ba, walang sa tunga na retirement ko, charge ta kitala ko, nando ang dal nimbuta ko, $44,000. Au na biya ba ni binang ataki tua taleng ay ato taleng abi ko ando na kenango. Iyo. Endo taleng ay bita dalam endo na umuni labo lebu. Iyo. Mena talo tak mando ko peke daru. Iko kaya baka ngay check ta ka na mo balance na ambagi. O sare din sa tukin nando na $30,000 sa $20,000. Nasabi ko na ta ka. Mo de biti serne sabot. Oye, ato yung dorangona. Ato yung dorangona. Ano? Mo de biti serne sabot. Aw katorangan ng card ni ATM. O bito ba na ATM machine? O check ta ka ng balance. Pula kasarangan di lulu tunalo ka ni matanggo ito. Manisara din mga na balance. Sabi ko kinirusa ng bulong dul. Aw baba kasama tayo, baka kasama sum. Nataka buwan ta ka ba? Iko mo ba kasi mo bamba. Baka sama tayo, baka kasama sum. Baka kasama bamba. Nataka buwan ta ka ba? Nampog yo tu baby. Akin na isaw biyaw. Kung nila ko sa tungo. Nung gula ni biso, misin rin ni pasanggo. Aw sanggay mo lele suki ng bangi. Uy. Aw libareta ka verto ng bangi. Nindo nila boleh. Sa chiko ba nung account. $20,000. Do check ta kamanda. Ila bo nidi. Sanggar tu ta ka verto ng verto bingkar pa kang bangi. Artong gira tania deposit ta kita la ba nung account. Sandin. Aw sanggay manier tu sanggay mani pa sukali style. Tu ba ka binibina ko tu kaya ka manda mendo nung mani pa kateki ko. Oh, ko sanga so tukul chikam kimro. Iya. Mo de biti serne sabot. Dam tal min da kap chikan ta gaya ni. Pero iba tadi kaya ka orang tadi la boleh ba nung Gori. Ako suka. Kono le bisko i kanda bu. Sember chiko ni le. Au na tara sare kendo no abule bu. Ndano abule bu. Na renjet ngo ko ando sare bulia. Kila na kakek Itu sa taxi nga. Yo na taka mentor kada na buru-buru ko. Mo na nama kasar chiko na ndona ngona. O ko na taka lista lebi. Kono tukun chiko na ko boy. Kero bitam no chiko biol chiki tenite por vida na singa sau. Tatu no kono timbo yo mo le to problema na tetsolot. Kono tetsolot kan lam. Oi. Kasar ko bi wala ba. Au sa winta na ndona million na ndona ko. Wango sar ko. E una lako I tongo ver ndona ngele chika na taka kin ndona in men non rebo bale kor lak me balangi ra me sara. Ra me kanaika. O che una tarbali sa ka na tongo ver sa pa mo ko timo. Bondo na bale mbubele tarane lang. Kako sena. Kero sabi ba sa kuko ngai wango nai. E sember ba ndona million ni timo.
bersama kau mati kertor kita Iya, boleh iya. kita boleh main laki apa? Pero sabi basa koko, kung malo, na milyon man na si Bertigo. Ortulis nga mana bertabi ako. Dolis nga bertulis kita boleh ngomel lagi. Ortulis nga mana bertabi ako. Ortu minta buto na mama baka singil belum ni bali. Iya. Ortu nta buto baka tumbu itu. O tahu tu ngabu tumbu itu car tu kita sartu itu nak kapan ni bali. Wasarang go indo biar tu. Tabali. Iya. Mama na nganon tu nta buto nganggo iyo. Gaya gaya dulu tu melo ni bali go indo milyon nandol. Atau pasar ko ta undo virtual ta pala na ako ando mo ne pakara bagi to kan. Iya. Orto kena mo undo bagi ko. Do barro to ano. Ko atara sar mo ko bag to ko tabal. Ando na milyon ko lutu me satu sortungan ko na bag. Yan tatu sana wasi. Iya. Apa sar mo tabal. Iya ko wasi mai. Ndraw sana ya 5 bulan tola. 5 bulan tola 5 bulan. O ja kale. Iya o ja na kale donan raw na nong. Arta tunta tung sarot tabla. Wastali. Nek karuni was-was. Abor ulang ko ni ya karuni was-was. Iyo. Nraw sana ya limanan raw. Nunggu cinundol. Lako juga sampai di bakal sarmoro itu kali. Iya. Kau masih cuma apa nak kailam. Akhir orang cuma ni saya lebih cuma nraw bangang cuma dengan nraw lolobat. Iya. Nah ilah bocung kau pernah nangkutan. Ayo. Nom raw ya 5 dulu, 5 dulu, nunggu 5,5 dulu. Kata-kata mo dulu, teman. Sali mo juga nila na lewas ko si tools tahu cukup. Hele mo juga na mulele juga na niraw. Tahu coba tahu. Tuno karetan raw cukup ko mandu ko tamay labon jina. Kaya labon dai. Kaya nga mo ta wala na labon jina si labon dai yung mo wasya ka mo. Saroli na mo sarolo ni sala mo dito kita mali. Ano mo sa ko kata. Iya. Kaya tamay labon jina kaya labon dai. Iya. Ano mo sa ko nila katakin. Kano ko sangay wasya nga mo doon. Ilabon jina si labon dai mo wasa ka. Dio nang gitu da ko lolopa. No, lang sa turang akir marama ng dere ka mo dai. Ano ito ko ni binang biscuit ka na Baker's Fresh breakfast crackers dar mo to man doon sereng ko. Sero na numo chiko na pala talaga ina ilanga metarika. Oi.